Pozdrav prijatelji, evo prvog roda ove godine. Ovo su orasi koje sam na brzaka pokupio, koji su opali posle ove kiše i vetra. Nije nešto mnogo, ovo je sa 5 stabla tularea koje imam. Ono što je loše, a to je da više ima ovih oštećenih od ptica. Ako ste gledali prethodne videe, znate da sam ja dosta se žalio na taj problem. Tako da, evo vidite, više ima ovih oštećenih što su opali nego ovih, da kažem, zdravih. I ovdje ima pomalo ovih crvenih, pošto nisam radio onaj zadnji tretman protiv orahove muve, tako da ima malo zaraženih, ali nije ništa strašno. Malo su pocrnili ili je pala kiša, tako, ali nije strašno, dobro izgledaju. Tako da tulare je počeo da ovdje pada. Ovdje ja imam nekih 5 komada, ni nekih nego tačno 5 komada koji su u rodu. I ovo je prvo što je opalo, ima još da opada. Ja sam nadam barem još da se napune ove kofe. Radije da napunim ovu kofu nego ovu. Tako da, to je to. Evo, kad sam već tu da pokažem ostale. Chandler je počeo i on da puca. Nije još sav ispucao, ali evo ovako ima pojedinih koji su malo ovako pukli, što je dobro. Uskoro će krenuti i on da zri, da opada. A vidite, većina nije uopšte. Ja sad gledam ovdje, ne vidim da je ovaj nešto na ovom stablu puklo. Ali ovamo dole sam vidio da ima dosta ispucalih. Evo vidite, ovaj je ovdje počeo da puca, kao i ovaj ovdje, ali to još za sad je onako, da kažem, manje više sporadično na Chandleru. Kod Lare je malo drugačija situacija. Evo vidite, Lara je ozbiljno počela da puca, tako da ćemo uskoro i Laru da beremo. Evo vidite. Znači Lara počinje se otvara. Ja se nadam za par dana već počnu prvi plodovi sa Lare da opadaju. Evo vidite. Tako da stanje sa Larom je tako. Kao što rekao, tu Lare već opada. Chandler je još daleko od toga. Mislim, u poređenju sa Larom, evo vidite, ima pojedinih koji su ovako pukli, ali to nije pravilo više onako, da kažem, sporadično. Evo vidite, ovdje počinju da pucaju na ovom stablu, ali je većina otprilike ovako, ili nije krenula, ili je tek ima mali rez. Evo vidi ovo, zanimljivo. Evo ovaj jedan može da se uzme. Evo ga. Prvi plod Chandlerova ove godine. Kao što rekao, ima znači i na Chandleru koji su malo više pukli. Ovdje mogu još jedan da uzmem. Ovo je malo sitniji, ima dosta ploda, nije toliko jako stablo. Tako. Tako da to je to, takvo je stanje kod mene u zasadu. Evo vidite, ovaj nije krenuo još sa pucanjem. Bukvalno zavisi od stabla do stabla. Na pojedinim stablima ima ispucalih. Evo ovdje tek pomalo. Evo vidite. Naravno ima malo više ovako, ali oni su u manjini. To je to. Kažite mi, pišite u komentarima kako je stanje kod vas. Da li kod vas krenuo orah da opada. Ovo je Lara. Ova Lara recimo nije mnogo pukla. Tek počinje da puca. Ali ima i oni koji su krenuli dosta sa pucanjem. Evo, i ovo je zanimljiva. Slabo je krenula ovdje, a ovdje već, pa to je ono tipično za orah, da ne zri sve u isto vrijeme. Evo, vidite ovdje da je ova ispucala. Ja se nadam da možda već za vikend i bude
prvi koji su padali. Inače, kod mene je ovdje palo zadnjih nedelju dana 90 litra kiše. Ali pukotine se nisu zatvorile i ne vjerujem da će da se zatvore skorije vrijeme. Evo vidite kolika pukotina. Tako da, toliko u ovom videu. Da ne dužim previše. Pozdrav i javite kako je stanje kod vas.